kumne suya kumne at the end of the day mong parang ya kendo final baru CRP te kadai hak ti jong pi ba lengpa jong pi nang ne ra ko kubor ban sawa sebol kari kasi jantian di nang ne be ya kana kayak spa kapan kayak rupa na jante hills kawan ya tit but sebuah boy kayak job lot Lada pimpat kela ban percaya kipat ba tang pelong meeting rupi kipat ba haba piang ma pi kipat ba mendai coba dia yang tang sekretariat yang cua haunu menwan kena election ki spa wat sha sun pelong meeting ru be jet bay utrai snong tu ya per kasnam ta kasnam te play ihi dagi kebat ke property bagi don jing don jing em ke bagi don mendai bagi don tang hapo state lajong kari suat lajong ladon sadu cepo foreign country ru te hang ne kolong ba hakapor election pat kiwan ban BJP di sur jing ruai ke babang kiwan ban the de pisa kiwan ai de piknik wan ai de DJ telah pingop ya kata kajat beri ujungi ngin happen fees ya kana ka problem junom te ngidon kami ka sorkar ko balakren di ba emang litan ngidon kami kaji ade ka sorkar ka bakut ka ban ya tre lang bat pi te kini di ki ba ngam sim ya ka por tengah ne ngayeng bat pi wat lang ala long politician ru nrei ka ban sim jonga ngam juklet di jaj menriu bat ngan ya thu ya pi don bok bu blei upen khai ngalaban Pilih tiap hi, ladam day badun basun buar halaban kan mau kadang general sip. Kapa kidhar kilaban le. Klem pisah. Ngalaban pelim ya unong syun juga jaj benriu kecungi. Ubala file case ya ka discouncil. Ngijob mangidon bok. File case ke discouncil lengba kata NTYU with the vision ban abolition of power and function juga discouncil napo ki municipal area ban pelong ke regular election municipal ada long ke election municipal kamut 80% ki non tribal ki ban long ward member ki file case hapo Supreme Court ba ki bor juga discouncil ki dorbar sunong ki singen thai sing samla ki don bor apa municipal area utau don other than the president of the NTYU bangala show orang depo silong club te natakadaw nga solan ladam don su ubasun buar halaban yo Emily Kasijo ku be batonya tu ipien ku te perang di Banyaro, di Banai, ya ka jingduai markal yang kerang ba, kumah kada kaca kalong berito, pilih election para kasih ngahang teh nyupusan larusan, te ngandor kat berbiapi, kiseng bahalang mendai bapinran dina, ba sumbola di polisian yokle, kot sop ya kan. Kicu ki isu menadu kini kiseng bahalang ki lidar ki bala keren hang deh mo batitos kini isu kot sop kini song discuss dan kaman ya ra chu jing tiak modi ru ya ra bek teto nama kadang don ke program te ngasuya nagaliang ngojonga te gaji hikai hi kolong ba kepada kamne kado jing duai but syua hadin mengelaki na jing tia ngin duai ba syua begin tia jing duai ta kepadang sa ka jing imjungi don kam tang ka jing duai mar kaliang mo tang da kaliang jong arang okit bok reng pi ba wal bat rani perlok mo ba la simti ba don ka fti ban mi no te ni dia don kan hi ban ya tribe te wanra iginu ki issues ke pada saka sel government ngahi at my level marwai
ngan suy thu yo pinga maroi chedel hi ikam jo jai bin rio ngade mjudan te bangade u BJP patanga yo lat aban rung tengah yakran ni hai buar pijui hai buar lunli BJP melinga persang hi tangba ndayabun tu muyas ngam te ngarum muyas ngam te to piatip ngam de emeli batu te idon ini tulop pi ngigum gemeli papindup tip ngio arlak lai hajar cipenai arlak lai hajar jadi ini ngalum ngai lum ku kerja charitable fund nomor bayi kudim jonga di betray office te somehow manage te nakali yang jongaru ngala contribute manusia silak mo ngado baya tu hok bet silang ala ai bat mentarungan ai silang te mendai dekat pisatu kadai naga tulop MLD tak boleh sibun ublai jeng stan kurku ingi barok kau boleh